Polako i projekti koji su bili aktuelni u Kancelariji za mlade za ovu godinu privodimo kraju. Pravi se plan i program za narednu godinu. Ono što je dobra vest jeste da je Kancelarija dobila neznatno veća sredstva nego u prošloj godini u budžetu opštine Aleksinac, tako da ćemo sledeće godine sigurno i više aktivnosti imali. Dosta aktivnosti je bilo i ove godine. Neke od tih aktivnosti se nastavljaju, neke će se izvoditi i u toku ovog sada, tako da kažem, novogodišnjeg perioda. Međutim, baš na samom kraju godine radimo jednu retrospektivu i uskoro će biti priređena jedna prezentacija koje su sve to aktivnosti odrađene u Kancelariji za mlade, a prezentaciju ćete imati prilike da vidite na sajtu opštine Aleksinac. Ono što je trenutno aktivno u Kancelariji jeste organizacija svečanog prijema i dodela nagrada najboljim studentima i postdiplomcima opštine Aleksinac i inače stipendistima Fonda za mlade talente 29. decembra u 18 časova u svečanoj sali Skupštine opštine. Predsednik opštine Aleksinac i Kancelarija za mlade će upriličiti jedan prijem za sve te mlade studente i postdiplomce, ukupno 75 njih, i svi će tom prilikom od opštine Aleksinac i Kancelarije za mlade dobiti prigodne poklone.